Imphal East Narcotic Cell gi tongan ba team ahum amade Youth Athletic Development Association yada gi apun bakang bomana Checkon gi tribal market ta mioi ama lupa crore ama lakh ni futaruk ka lishing ni futaruk ki oigadaba heroin powder gram chatret kuntra ga humdoiga kona na faru mioi edudi Churchanpur district ki M Molhoi village dagi Kamlan Mon Wi-Fi chahi kuntra ga taruk apokpal laikhidraba Jam Khungul Wi-Fi ni ngarang numit yung ba matung pung taraga nithoy makai rom tarak pa matamda akak na bapaw mafang badagi Imphal East SP gi meeting makada narcotic cell gi OC Inspector KS Dev Kumar na luching ba kangbu man nungthil pung ani rom tarak pa matamda Checkon gi tribal market ta achat awok sing check tawbada Kamlan Muan Wi-Fi na heroin powder adu tongan ba sapon case ni fuga taruk ta haplaga amuba machugi polythene amada puna na bahot na rambadagi fabong ang kibani hari Loina na makataba legal action gi dama Porompat Police Station gi OC da kusina krehari.